nyuma y'ibyaha byinshi bigiye bitandukanye bari gushinjwa, aba barindwi barimo Kwizera Emeline wamenyekanye ku ishanga ndetse no ku icupa rya Heineken basanzwemo n'urumogi. Kwizera Emeline n'itsinda ry'abantu 8, ubwo bose ni 9, bari barakoranye itsinda rya WhatsApp group ryitwa Rich Gang, bakurikiranyweho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho barindwi muri bo bafunzwe nyuma y'uko bagize uruhare mu gufata no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina. Iryo tsinda Rich Gang rya WhatsApp group ryari risanzwe ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3. Abafunzwe batawe muri yombi ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Naho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Thierry, yabwiye umunyamakuru wo ku Gihe ati nibyo koko kugeza ubu twafashe 9 barimo abakobwa 6 n'abahungu 3 bagaragara mu mashusho amaze iminsi asakazwa ku mbuga nkoranyambaga bakora imibonano mpuzabitsina. Aba kandi 9 bakurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho y'urukozasoni n'ikindi cyaha gishya cyiyongereyemo cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Barindwi muri aba 9 bakurikiranyweho ibi byaha bafunze, mu gihe abandi 2 bo bakurikiranyweho ibi byaha badafunze. Abo barindwi bafungiye kuri sitasiyo za RIB zirimo iya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru ndetse na Kimironko, mu gihe kandi dosiye zabo ziri gutunganywa ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Uko ikigo cy'ubugenzacyaha RIB cyatangaje ko abafashwe bapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge. Abafashwe muri aba 9 barapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge, aho mu bapimwe basanganywe urumogi ku gipimo kiri hagati ya 55 na 275, mu gihe igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 kugeza kuri 20. RIB yo nk'ikigo cy'ubugenzacyaha mu Rwanda ivuga ko urubyiruko rukwiriye kumenya ko imbuga nkoranyambaga atari izo gusakarizwaho amashusho y'urukozasoni. Ikindi kandi urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwatangaje ko hari andi matsinda nayo agiye atandukanye mu mujyi wa Kigali akekwaho ibi byaha nk'iby'iri tsinda Rich Gang, harimo nk'itsinda ryitwa Kigali VIP Hooks Up VIP Online Sex House Party Show. Iryo naryo ni itsinda riri mu matsinda ari gukekwa mu mujyi wa Kigali. Iperereza ryo rikomeje kugaragaza ko ibi bikorwa byo gukwirakwiza amashusho y'ubwambure ababikora babishishikarizwamo na bamwe mu bagabo cyangwa abagore bubatse n'abatubatse babizeza amafaranga menshi. Umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo yari ari mu masengesho yo gushimira Imana ibyiza yakoreye igihugu ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025, yatangaje ko bidakwiriye kubona mu muryango nyarwanda habamo abantu bagenda ku muhanda biyambitse ubusa, kuko ibyo ngibyo bihonyora umuco nyarwanda. Ubundi mu busanzwe mu rukiko abaregwa bakurikiranyweho icyaha cyo gukora ibitera isoni mu ruhame, ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Ikindi cyaha bari gukurikiranywaho ushinzwe gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, uwo gihamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti, ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Ikindi cyaha bakurikiranyweho nicyo gusangiza ibiganiro, gufata amashusho no kuyatangaza. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka 1. Icyaha cya nyuma bakurikiranyweho ni icyaha cyo gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Amakuru yacu y'imyidagaduro mu kiganiro Showbiz Box ni nahangaha tuyasoreje, aho twavugaga ku nkuru ya Kwizera Emeline wamenyekanye ku ishanga ndetse n'icupa rya Heineken na bagenzi be bandi, yuko nyuma yo gushinzwa icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga hiyongereho n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge harimo nk'urumogi n'ibindi biyobyabwenge bigiye bitandukanye. Amakuru yacu ya Showbiz nakagaruka, dusigasira umuco nyarwanda, duhorana umuco w'iwacu. Niyo gahunda ya buri munyarwanda wese. Umunyamakuru wumvaga kuri mikoro
ni Yambi, Intore mu mfura Santi Enje, Umucyo n'Amahoro Iwacu mu gitaramo Silent Fire at Your Hearts na Billions, African Speed, Chita Dreamer Boy, Yambi Joy, Speaker Boy alone to make a load of Tokalas, Jim no Supermafite antagonist. Ugira ibihe byiza, don't sleep when you got him. Hug life for Zaya Malone.